Hyvää iltaa, arvoisat matkustajat. Aluksen kapteeni miehistöineen toivottaa teidät tervetulleeksi Viking Linein MS Gabriellaan. Arvioitu saapumisaikamme Maarienhaminaan on kello 4.25 ja Tukholmaan kello 10 paikallista aikaa. Haluamme nyt antaa teille matkaanne liittyviä turvaohjeita. Pelastusliivit on sijoitettu aluksen 6 kokoontumisasemalle, kannelle 5, 7, 9 ja 10. Aluksen pelastusveneet ja pelastuslautat sijaitsevat kansilla 9 ja 10. Uhkaavassa vaaratilanteessa annetaan yleinen hälytys, joka koostuu toistuvasta 7 lyhyestä ja niitä seuraavasta 1 pitkästä äänimerkistä. Äänimerkin kuultuanne noudattakaa henkilökunnan antamia ohjeita. Tietoa turvallisuudesta saatte kannella 8 olevasta turvallisuus- ja ympäristötaulusta sekä hyteissänne olevasta turvaopasteesta. Autokansien ovet ovat matkan ajan lukittuina. Henkilökuntamme auttaa teitä mielellään turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla ja tupakointihuoneessa, yökerhossa kannella 8. MS Gabriellan koko miehistö toivottaa teille viihtyisää merimatkaa. God afton bästa passagerare. Fartygets befälhavare med besättning önskar er välkomna ombord på Viking Lines MS Gabriella. Vår beräknade ankomsttid till Mariehamn är klockan 4.25 och Stockholm klockan 10 lokal tid. Vi vill nu informera er om säkerheten ombord. Livvästarna är placerade på fartygets samlingsstationer. De 6 samlingsstationerna finner ni på däck 5, 7, 9 och 10. Livbåtar och livflottar är belägna på däck 9 och 10. Vid en eventuell nödsituation kommer ni att höra alarmsignalen bestående av minst 7 korta åtföljt av ett långt signalljud. Därefter bör besättningens instruktioner angående eventuell utrymning ovillkorligen åtlydas. Ytterligare säkerhetsinformation finns anslagna i hytterna och på säkerhets- och miljötavlan på däck 8. Dörrarna till bildäcket är låsta under sjöresan. Fartygets personal bistår er gärna om ni har frågor angående säkerheten ombord. Vänligen observera att tobaksrökning är tillåten endast på de yttre däcken och i rökrummet i nattklubben på däck 8. MS Gabriellas hela besättning önskar er en angenäm sjöresa.